Crveni barjak nadmetanja Argentan podignut. Sada više nije start trke ko će na čelu problemima skroz polje Odesija Zlorm sa Monikom Kečenovićem kroz sredinu Allianz Liton sa Hrvatskim, ali se provlači iznutra Sibel Dedet i Aleksandar Bogdanović. Odesija Zlorm, Monika Kečenović, dug galop, isključenje na čelu nadmetanja Argentan, Sibel Dedet sa Aleksandrom Bogdanovićem, druga pozicija za Allianz Liton i Antuna Horvatskog i ono na tamo trećoj poziciji Bel Margrit sa Vladom Pribićem, a probije se s polja, ugrožava tu poziciju koju drži Volderan sa Ivanom Mukićem, Bobin Foto sa Tomom Višićem. Na prvoj poziciji Sibel Dedet i Aleksandar Bogdanović, Lozovička zvezda, Sibel Dedet, druga pozicija za Allianz Liton i Antuna Horvatskog s polja. Da, ono je Bel Margrit sa Vladom Pribićem, rekao smo grlo koje je u vlasništvu Nikole Jokića. Na trećoj poziciji Volderan sa Ivanom Mukićem. I dalje ista meta, isto rastojanje. Sibel Dedet, šestogodavići Orlandovići, Gomile Pastorel na solkama Aleksandar Bogdanović. Rekao smo, prošle sezone u Požarevcu izneli su jednu sjajnu, vrhunsku pobedu u vremenu minut 48. Evo je Sibel Dedet i Aleksandar Bogdanović na drugoj poziciji, Allianz Liton i Antun Horvatski na trećem, prvim špurom. Ivan Bukić na sulkama Volderana, na četvrtoj Bel Margrit, onda Bobin Foto na začelju Uzel de Loire, pa isključeno krilo broj 6, Odesija Zlorm sa Monikom Kečenović s polja. I dalje Allianz Liton pokušava da ugrozi Sibel Dedet, ali pritajena tamo iza Sibel Dedet i Volderan sa Ivanom Mukićem na četvrtoj poziciji, a opa, Bobin Foto otpada na petu, Bel Margrit sa Pribićem, Bobin Foto sa Tomom Višićem, sada je na četvrtoj poziciji, a na čelu i dalje Sibel Dedet, druga pozicija promena, tu je Volderan sa Ivanom Mukićem, sada Bobin Foto napada i kao da obilazi upravo tako Allianz Liton, ali dodaje i Uzel de Loire sa Miodragom Patićem, spalo je na začelje Bel Margrit i dalje Sibel Dedet, diktira tempo nadmetanja Argentan, 2150 metra, ali još malo je do cilja. Sada ulazimo u završnicu, dame i gospodo. Sibel Dedet ili Aleksandar Bogdanović jezde stazom konjičkog kluba Bačka, ali ugrožava je Bobin Foto sa Tomislavom Višićem. Sibel Dedet ili Bobin Foto skroz polja i Uzel de Loire. Sibel Dedet ili Uzel de Loire, možda Bobin Foto, ne Sibel Dedet, Uzel de Loire, Bobin Foto, Allianz Liton, Volderan i na kraju Bel Margrit.